ngoba bhuti angisawuthandi lo mdlalo lesiqiniso. I've been doing this crazy thing for the past 7 years. And there's nothing good came out of it. Yabo not. Kodwa manje mangithi ngiyabheka lo 12 years lo from primary to secondary. Yeah. Ibengento ne-grade. Yabo lonto le. Ngilalela kakhulu. Ngimlalela kakhulu umzali wami mfethu umzali wami bengimsaba kakhulu njengoba ngisabahlonipha ngisabasaba namanje. Yeah. Umfowethu lo umfowakho manje umfowakho manje ngicabanga ukuthi yena ozothi ukuphawula kabanzi ngobudlelwane abe nabo nofana noyise ngoba ukwazana kwami nofana noyise indoda engazona naye nindoda engakwazi ukuthi ikhulume nje njengalezi noma umjwayele noma ngabe ngimjwayele ikhathe njengalezi ikhathe ngimene ngimjwayele noma phambili nezinto ezinjengalezi kodwa kunamazwi ambalwa ebengifisa ukwadlulisa uhlelo iHawaii Ended Drugs uhlelo okuthiwa iMPCV1 olwasungulwa yimina uhlelo lolu engalisungula ngokubona inkinga ezibhekene nabazali kakhulu angizokhuluma ngabantu okuyibona abalingeka bangena abantu abanjengami nani abayi-understand indlela esuke ihanjwa umuntu osuke ewele kulesi silingo lesi abantu okuyibona basesilingweni bangcono abantu abahlukumeza kakhulu umndeni nabazali mina ngiyamfonela abantu inqwaba yabona ngithema ngizwe ukuthi udlulile umfowangalelela kodwa udlule phambi kwamehlo kama wakhe nangabe ngisasho ukuthi ma ungcono wena khona abantu izingane zabo abangangcwabile kubo ngifonelwa daily ufuna izingane daily mangithi daily ngikhuluma mina angikhulumi ihawu afona umuntu omdala azakhala athi mfana wami ngicela ungifunele umntanami kwaduka ngokuthi ngimthethe ma inkinga esibhekene nayo emgaqweni mina ngihlala nabo mina mangikhuluma ufana noyise makuthuba ehlala noba ubehlala nami emgaqweni mina ngihlala endlini kodwa ngokohlelo ngilenzayo sesigcine sesane connection enzima ngendlela eyisimanga njengoba ngisho namanje usuka abamlande ngalo abegula ngalo kwaba kuba ukuthi ngibe sekhaya noNgoma ukuba mina engangazi owayefonela abazali bakhe ukuthi uyagula zikhona indlela engiyaye ngenze ngazo ukuvikela umphefumulo wakhe umuntu ngoba mina sengiba understanda ukudlula abazali ukudlula abantu abahlala endlini one mawukathi unengane semgaqweni seyidakamizweni sekuyisifundo lesi uma unengane seyidakamizweni uma usuyithatha ibuye ekhaya uma uyifica igula yes kubhlungu njengomzali ukuthi usuke igula kodwa lo 3 days lo 5 days lo 7 days usanda kumthatha kumele umnike lento ayibhemayo yayizwe into ebhlungu kanjani kumele umnike lento ayibhemayo kodwa abazali abakwazi lokho akekho umzali othi mayezala ukuthi uzozala ephaka yabo basihle sonke la akekho umuntu ozazi ukuthi uzeleni lento ithathe ngisho indoda engangami ikhipha umuntu emsebenzini ikhipha odokotela doctor umuntu ohlala 7 years ehlale 7 years esikoleni abazali bakhe besacrifice yonke into bekhipha imali ekugcineni aphelele emgaqweni phansi kwama bridge ashiya unina ashiya uma wakhe unomuntu oshiya unkosikazi ashiya ingane uyena obhekiwe ukuthi la ekhaya ngoba siphila ngawo kusala ingane kusala unkosikazi zingenawo umuntu ozozondla ngaleli demoni le kunendoda le ndoda le eyaphesheya indoda enokufunda nje ngabantu kabanzi le ndoda yakhanda imoto car imoto okwakumele ihambe ngamanzi water abantu belokhu ba oil bayibiza le ndoda le bathi wendoda sizwile kuthiwa uinvente imoto ehamba ngamanzi bathi sicela uyiyeke lento izosiphazamisa kwaba ngathi izwile le ndoda yahamba iqhubeka yayikhanda imoto ehamba ngamanzi bambiza umhlangano wesibili ngabe mbiza lo mhlangano wesibili lo
base bemcuphile bafike babeka amanzi etafuleni kwahlalwa njengenjwayelo ukuthi kuzokwenza umhlangano iphutha yalenza le ndoda kulomhlangano ukuphuza amanzi yawo afice etafuleni emva kwalokho ilodi igama yalikhuluma yathi sebengifakela ushefu yaphuma yawa phansi yashona ngoba sila baningi abantu abanezimoto la kodwa uyababulala upetrol uyacabanga ukuthi kube imoto ehamba ngamanzi ngoba uthenga imoto okuphela uyifaka bese kuyifaka amanzi ubani ozolimala labantu abadayisa upetrol izokwenzakalana labantu bokoyela kuzokwenzakalana bazo ngokufa kwempilo zabantu abathile khona bazuza kunendoda yafika nekhambi lengculaza HIV yabiza umhlangano leyo ndoda leyo wathi uyayibona lento yenzayo ukuthi izodala umonakalo ongakanani kunabantu abadla imali ngokuthi khona abantu abanengculaza uyesu ngawathola mahala amaphilisi kodwa somehow kunomuntu okhokhela lawo maphilisi ukuze azofika kuwena mahala la akhokhelwa khona uma wena uthi uzofika nekhambi bazolamba lapha thengwa khona uyabona ukuthi ngokufa kwempilo zabanye khona abazuzayo ufuna ukubuya lapha ke kunezidakamizwa kunabantu abadlayo ngezidakamizwa mina igama lami nguprofessor ngokamkhize njengoba ngishilo ngidabula kaNongoma ukuphela komabona kude oqala emhlabeni jikelele oqwashisa ngezidakamizwa mawucabanga namhlanje uzongibona ngemkanje ngamtshela mina ufana noyise sikhuluma nje singokola naye mhlawumbe umfana uzokwentshela mina kweke kwami imoto iyayizolanda yena ufana noyise ngenxa yokuhlakanipha kwakhe yena umuntu ebesifuna ukumphusha sihambe ezikoleni ngenxa yokuthi unesingisi mina nginaso isingisi ngathi mina oba nginaso isingisi ngathi sothatha lo mfana lo simuse rehab ngathi ngizobatshela abazali bakho ngoba ubaphoxe kakhulu angifuni ukuthembisa umzali enye into kuyaba sekwenzeke enye kuzoba ngathi mina ngusikhotheni kanye nani yayizwa leyo nto leyo so akekho umuntu ofuna imali kumzali wakhe nefoni yami engakhuluma uma wala ekhaya fakazi imali eyangena efonini yami angazi wayecele kanjani ngabona senginikwe inamba kwathiwa iphini uyayazi ngathi mama angithandi uma lo mfana ezokufuna imali esela mina ngiyazi ngigila kanjani nawo bangabangani bami bayiyo yonke into kimi ngiuphela komuntu ngempela mina osebenza nabantu abahlala emgaqweni ngeqiniso mina ugovernment akangikhokheli lutho ngaleyo nto leyo konke ngikwenza ngomqondo wami ngamandla amancane nginawo ngathi ma lo mfana bephinde ukufuna imali woqala ukuze mina ukuthi uyifake ngoba mina ngina indlela engidila nawo ngelinye ilanga kwafika imoto kumele imthathe umfowami ngaleke ehambe rehab ngathi angizokubatshela abazali bakhe angizokubikela ngisho abantu ngoba uthumile page lami udumile kwi-TV yami ukuphela komuntu waqopha umlando ngathi mangimfaka wabuka abantu abawu-10,000 ngosuku kwaqala ngathi mangimposta nje 10,000 people babuthelana bathi sitalis professor namhlanje uphethe isitaba wavela umuntu wathi lo mfana ngizomthatha ngifuna umuse rehab wangitshela wathi sengehlula abazali ngathi ngoba uthi usuhlula abazali lalela-ke sizokubatshela abazali bakho ngalento esiyenzayo lokhu kuphakathi kwami nawe ethi yafika imoto yami ngoshona ilanga wafika sasebenza sathembisa abantu ukuthi hayi kunento encane esifuna ukuyihlanganisa maqede ngathi ndoda mina ngoba ngiyazi ukuthi lejeni kumele uqale manje ingakanani hambe yobheka ngakhipha imali ngathi sekuyeni hayi samlinda ngoshona ilanga umfowami ngale ngasekethi hey kubike masekunje ngayikhulula le ndoda futhi ngayitshela ukuthi noma batshela abantu ukuthi sithe siyazama kwahluleka wangenzeka asiyeke kanje hayi wangijukela 2 days kwala lento engene kuyo wabuya wezathi ngathi professor unolimu-ke ngisho ukuthi asukele kanjani uyozukhuluma uthanda ungathanda abasamziba ngivimba ngena e-ofisi ngalando ma-security wathi wathi akahambi ngaphandle kwakho ngathi ndoda wahamba wathi uyabuya wathi mfowethu sengiphoxe kakhulu abazali ngalento wathi angifuni ukwenza lento ongakade wathi ngingadlala ngamehlo akho ngingadlala ngenhliziyo yakho ukuthi uyangithanda kodwa ekugcineni kuzokhala wena mfowethu angifunanga ukuthi ngize ngiqale ngokuyiqala lento ngathi kulungile ngiyagweba kusuka namuhla noma ngafika ulambe kanjani ngiyokweqa ngaphezulu wathi kulungile uyazi velele ukuthi kusuke ukusho hayi kuhamba isikhathi kulokhu sihlangana apha ngithili-ke ubudlelwane bethu vele-ke akupheli-ke lokhu ngibona ngemtshela abantu bafuna ukuyoqwashisa iy'ngane ey'koleni ngifuna ukubuyelaphi-ke ekuthenini kungenzeka umzali uzala ingane ekhethwe uNkulunkulu
ukuthi izoba isifundo. Angazi noma iyayenza nisethi lento engikhulumayo. Uma uyiphathe phaseke yeplan kaNkulunkulu usuke usenjeni. Usuke usenjeni ngempela. Akukhathaleki ukuthi wena ubani noma kwanami ngoba ngibhizi ngiyusana nezidakamizwa. Uma ngelinye ilanga uNkulunkulu ekhetha ukuthi ingane yami noma amathumba ami iwona yongena ezidakamizweni ukuze azobuya azomatshela abantu ukuthi hey ungezi la. Ungezi la. La sikhona kunzima. Bengikhuluma nomunye umfaniso wathi kimi yazi professor abantu bahlezi bethi indlela esikhuluma kahle ngayo kuze kube ngathi soshintsha. Wathi ngikhumbula amanye amazwi lo mfana ngizomposta manje wathi uma mina ngimla ngizwe ukuthi kunzima ubuhlungu besicathulo obuziwa wonyaka. Uma mina ngimla ngithi ma ungaweli usela. Uyabona la ngikhona kunzima akuphunywa la. La it's either uphuma ngebhokisi noma uphuma ngokukhubazela akuphunywa la. Kunengane ebitrenda einkundleni zokuxhumana intombazana ebidayisa ngomzimba abane inkundla zokuxhumana bayazi into engikhulumayo yaqopolotwa amehlo leyo ngane yahamba ezofika okhosini bafika bezolithenga abantu laba bathenga abantu abadayisa ngomzimba definitely shomo umuntu wesifazana useyidakamizweni uzodayisa ngomzimba uyathanda uthanda mina angifihli lutho ngifuna umuntu ethi engene into nebazi ukuthi wenzani le ntombazane bayithatha bayithenga izizwa bafike babe zama ukuyibulala beze bayikopolota amehlo ngomusa kaNkulunkulu ngokumphefumulo kaNkulunkulu yasinda njengamanje ubuyelise ekhaya ayisabhemi ayisezilutho kodwa amehlo uyayibona lento uma le ntombazane imala ethwe mama noma dadewethu ungaweli uzela la kuyashisa la sikhona uthi wena awuphumi ngani wena awuphumi ngani uzowela na ungene la mawusula ubone ukuthi umgodi imbobo yongena inkulu kodwa yokuphuma incane ngendlela eyisimanga. Siyacela bazali kubuhlungu khona mosulahlekelwa umntwana kanje kodwa bafowethu impi inkulu kusuke kubuhlungu uma umzali kungamathumba akhe aselele kanje mhlawumbe kusuke kuyihlaya kwabanye ngiyakuthiwa ungayihleki indlela amakhelwane emakusha ngoba umoya ungaphephetha kuthungele la impi yezidakamizwa yimpi angazi onqotshwa ubani angazi umuntu oyinqoba ngoba kwanathi esilwayo inzima uma unengane kungenzeka ukuthi wena unengane already siqalile iwumhambo wendlela uyayiqonda lento engishoyo uhleli nengane endlini ungumfana ekade ngiminterview uthi mina ngangihamba nomama ongizalayo mina umama mayebona amaphara evali iwindi kanje already mina ngase ngiqalile ngibheme ngazi umama ubaba banesikhathi ukuthi besebenzele izingane zabo abanathi isikhathi esanele sokugada izingane zabo ngesikhathi usemsebenzini from 6 to 6 isuke yona inabangane ezikoleni bekhohlisana noma ingane yakho ungayinika lo mthetho oyinika wona lo mthetho uhamba bayisinabangane esikoleni mina umzali mina ingane yami angiyifundisi lutho eyakhe ingane uyayifundisa kodwa ne-hour mina lokufundisa ingane yami into right uma seyihlangana zombili lapha i-hour lami isuke ngaseyilutho zizodwa ziyakhohlisana umzali engenza yonke into esemandleni kodwa mase zizodwa ziyakhohlisana zigcine ingena kulesi silimo and zihlakaniphile izingane akakho umuntu obhemiwe ngocansi uyisilimo izikhuphula simathi umzali ubona ngesikade ukuthi kuyasha la ekhaya neyiqonda le nto leyo so inhlale njengalezi ezokuthi mina ngiyabonga ukuthi umfowanggaleka la ngobelele namhlanje uyiqhawe ngimfanisa neqhawe waphuma wazothi okay mina ngiyanikela ngami nazi izinto engidlule kuzo nezinto engizenzayo so angimfuni umuntu ozophuma lapha ezongena la wasuke walala ulele manje sekubona abantu ukuthi ayihamba indlela labatshela ukuthi uyihambile noma bazofunda kulena kunabantu abadlayo ngokufa kwempilo zabanye abathile umzosukuma wena uyolwisana nabantu abadlayo ngokuthi ufuna ukuba umsamari olungileyo bangalelo nelinye ilanga ungangibona nelinye ilanga ungakhohlwa igama lami ngiprofessor ngamkhulu lokho engikwenza ngiyakwazi ukubeka impilo yami ngisengakanani ngiyabonga ukuthi la ekhaya bakwazi ukuthi mangikhuluma nabocingweni bangamukeli njengengane yakhe khulume noma wala ekhaya bangemukela njengengane yakhe bathi mfana wami yebo kunjani siyabonga sibonga khona isipho sibonga ukubambisana masengithi ingane ungayizala kodwa ekugcineni kusuke sengiyesizwe umfowangala ngenza yathi amaze ngikudume kanjani umfowangala ekudumile bayamaza abantu hlakani bakhe into ayikhulumayo
ukwakha usakhile isizwe ngobelele la angithenga amehleli angithe usakhile isizwe umuntu oyongena emzwile ekhuluma kuze kuyindaba yakhe sikuzamile onganga amandleni ukugcina lokho engikhulumayo ngimuntu vele kufanele ngibe muntu ukhona abadlayo ngokufa kwempilo zabantu abathile nahamba manje ngawela kukhona abadlayo ngokufa kwempilo zabantu abathile siyisizwe simpisholo sithwele kanzima le mpilo ayingangathi asazi umuntu obani le mpilo esibhekene nayo yona kayingangathi umnqobi lona ngizomdedela akhulume indoda ebihlala naye emgaqweni ihlala emgaqweni ndoda angazi ngizule namhlanje ukuze bezobona labantu ukuthi kukhulunywa ngami because omunye wangibuza ukuthi why mangibashutha ngibafaka kulo mabona kude wami ngibafake bengcolile ngathi ngifuna ingane emayibuka ibone ukuthi yini ungene idakamizwe yini oyifaka kuyona angazi umiyenza sense lonto leyo asifuni ingane emayibuka umfo wangaleke ekhuluma imbone eclean uthi nami ngiyoclean yena nami shuthi nami ngizoba clean ayisezukwakho umqondo enganeni because njengamanje into esizamayo sizama ukuthi ngoba abazali kunzima ukuthi bekhave zonke lezi ikhamba lezi ingane engane sezinamafoni yingakho uhlelo oluningi emafonini senze ingane mayithi ibhizi efonini mhlawumbe kubalekela icashini ifike thina sitshele ukulalela intando indlela yakho uma ungumhloniphi wakho yingakho ngiveze ngibuza i-episode ukuthi abazali ngibuza bona laba abasebenza ukuthi abazali ke bona yini okumele benze ngifunasho umuntu ukuthi hayi abazali ukuze bekwazi ukugcina ingane zabo ukuthi welela ukuthi uwami akwanele lokho kodwa ke siyathemba ukuthi ngelinye ilanga imvelo noNkulunkulu uyokwazi ukuthi asikelele njengendlela ensumbi ngoba ngokufa kwempilo zabantu abathile khona abazuza uma wena usuke uzoma phambi kwempilo zabantu abathile abazuzayo kunabantu abanama-messages kunabantu abanama-mission indlu othi uma ungena kuyona ubone ukuthi uNkulunkulu wami uzulu ngenxa yedakamizwa kunomuntu ozuzayo ngokufa kwempilo yomunye umuntu uma wena usukuma uzomela laba abafelwa impilo zobalandela igama lami nguprofessor Ngiwamkhize sixolisa ukuthi sifike sekuze thina nje kodwa siyabonga ukuthi siqondane nokuthi besicela ozokhulumela abangani njengoba ngangishilo ngifangale ukuthi hayi ngiyohamba ngize ngifike ekhaya namhlanje khona siyabonga khona Sanibona bazali igama lami ngumnqobi waGumede wakaMashu ukuhlala kodwa wamanje ngikaqonda phela ngenceda yazangazi ukuthi ngathini ngoba ukuzwa nawe usuhlonile ngakho professor ngasayi ngeke nami ngibona ngicela sazi shefo ngoba ngathi uprofessor kumele ngikuxhumanise nabo uSkhoseli ngoba mina umuntu engikwazi ukukhulumisana naye naye ufeso lo ngamthola ngihlangana naye emgaqweni ngamtshela ukuthi ngisebenza into kanjani waba umuntu oyimiselayo futhi asebenza naye kwaba mnandi kodwa yabo manje akusekho mnandi mase sekukanje yabo mina ngithi angazi ngaphela ukuthi ngiselelwa manje kodwa wahamba kahle baphela Ngiyabonga kakhulu amazwi ahlelile nokuqwashisa mfowethu Umkhize sibonga kakhulu mfowethu. Socela isikhulumi sethu sovala ukuze sidedele ulizwe. Mr. Vilane ozobonga noma umcela sonke.